Ortalardan bir geçen almış. Olmaz. Менә инде бүген шушы пикетка килүчеләр арасында Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Гамил әфәнде Камалдинов бар. Түбән Камадан инде Алабугадан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев, Милли мәҗлес рәисе Фаузия ханым Бәйрәмова һәм инде язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим. Менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы бүгенге пикетка нинди уй хисләр белән килдегез? Biz bugünkü piketка Kırım Tatarlarının fazigасына tilekteşlik bildirige kildik. Bu bizim basıp turullarımız, onlarga bir dua bulup varsın, sürgünge sürülgenlerine de, bugün illerine kaytıp Россия imperiyası tarafından izerliklengenlerine de bir tilekteşlik olsun deyip kildik. Dürüstüne etkende Kırım Tatarlarının Россия basıp olgandan birli, 3. asırdan birli turmuşları tutar fazigadan tura. Bir sürgünlük gününe tügül 18. asırdan başlap, bugünkü günge hatli, onların Россия tarafından merhamet görgenleri yok. Endi bu 1944 yılғы 18. may fazigası, umumen tarihte ol birden bir şuşunday büyük bir faziga. Sen göz aldığına getirip karali, bütün bir milletini bir neçe saat içinde şuşu mal vagonlarına tüyep, kartların, karşıkların, yana tuğan balaların ölümge sürürge, sürgün dememin, ölümge sürürge deyim. Çünkü onlarının 40-50% halkı yolda ölüp bitken. Onlar koya barganlarını da bilmegenler. Ondan sonra onlarını koytkaç mında Kırım'a kirtmişe. Ondan sonra bugünkü fazigaları eyten bit. Россия basıp algandan birli, neçe asırlık tutaş faziga bara. Biz onların bu fazigalarını bilebiz. Şuna göre her vakit onlar bilen birge bulduk. Bu Kırım Tatarları bilen hem Algatabada birge buluruz. Dağın şunu eytesim kile. Kızganışka karşı Kırım Tatarların sürgünge sürgen vakitte NKVD'da Kozan Tatarların faydalanganlar. Onlarını vagonlarga atıp berüşçiler Kozan Tatarları bulgan. Bugünkü günde de Kozan Tatarların Kırım'a Kırım'ı Россия basıp algandan soň şuşu NKVD rolünde faydalanalar. Yani Kırım Tatarların şuşu bizim Kozan Tatarları barıp ugitlep Россияda kirige. Onlarga Россияны matur etip görsetip şuşu NKVD rolünü başkarıp biriler. Ama lakin eli Tatar halkı, Kozan Tatarları ana o NKVD'şlardan da turmay. Ol Tatar halkı mene şuşunda basıp turuvchi Tatarlardan da tura. Ol piketlarga çıkkan Tatarlardan da tura. Ol Aydar Halimlerden tura. Ol Fauziya Bayramovadan tura. Ol Milli Meclis'ten tura. Ol İçtimai Üzek'ten tura. Hem biz her vakit Kırım Tatarları bilen birge buluruz. Mına indi fikirine kadar Aydar Halim devam eder. Россия құллығына кіргіз deyip Kozan Tatarlarının kudalap yürüğüne Tatar halkının әлі рұқсат бергені yok. Bu шул kadar bizning халықтың авторитетін абыройын түшіре тұрған акция. Һәм мен Kozan Tatarlarının, Tataristan Tatarlarının onda Хунай атып, Kırım Tatarlarının kiri Россияға тағында нешенші тапқырында құллық кіруге құдалуларына мен шул kadar kesкен протест білдірем. Мен шундай ой белән келдім. Кырым татарының трагедиясы ол Кырым татар трагедиясы ол түркилек проблемасы, ол мусульманлык трагедиясы. Һәм мине бик тә борчыган әйбер менә нәрсә, ул да булса, шушы урысның шовинист икәнлеге билгеле. Әмма ләкин Кырым татарларын яклау буенча, түркилекне яклау буенча, мусульманлыкны яклау буенча Төркия дөньясының, яңа төрки дәүләтләр, Казакъстанның, Түркстанның, Үзбәкстанның, Төркмәнстанның һәм башка дәүләтләрнең шундый бер каршылык күрсәтү буенча бердәм линия үткәрмәүләре һәм үзәк булдырмаулары мине бик борчый. Төрки дәүләтләр берләшергә һәм урыс империализмына каршы, аның шовинизмына каршы
үзләренең көчен күрсәтергә тиешләр. Raif Efendi indi Tuban Kamadan kildi. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz milletteşlerim, bey kardeşlerim. Min mine şu vazgeyetten faydalanıp indi inşallah bu bizim piketimiz Kırım Tatarlarının yoklау hamalarını Allah'a tilektaşlık bildiru piketine kilgen kişilerge barsızın Allah rahmeti olsun. Fevziye Hanım, Aydar Halim'e, Efendi'ge, eminde üzümüzün aksakallarımızga, başka milletteşlerimizge barsızına rahmet. Şimdiden de bu facia, Kırım Tatarının faciası Kırım Tatarını kadar. Ул газиз үзебезнеке дәген. Без Кырым татарын, Казан татарын аерырга тиеш түгел. Гомумән без мусулманнарны бер-беребездән аерырга тиеш түгел. Без Аллаһка гына сыйынырга тиеш, Аллаһтан сорарга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең кудрәте киң. Шуңа күрә Кырым татарларына да безгә дә Аллаһның сүзенә кырканга ябышып яшәргә кирәк. Бүгенге көндә мин теләк, минем шундый теләк, гади генә теләк. Кырым татарына да, үзебезнең татарга да барыбызга исламга ябышып яшәргә кирәк. Өндә сон сыйфатка әйләнә. Безнең бүгенге көндә Кырым татарлары ничә миллион булган булса, ул Кырым татары республикасы булыр иде. Кызганычка каршы шушы фаҗигалар аркасында да аларның саны әз. Мин аларга тәкъдим итәм. Коръан буенча баланы табырга кирәк күп Аллаһ Тәгалә бирә. Безнең әти-әниләребез 8 бала, 10 бала тапкан. Күп балалы гаиләләр булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә баланы үз ризыгы белән тудыра. Һәм инде әйтелгән икән безгә 4 хатынга хәтле алырга мөмкин дип. Алсын 4-не. Күп бала булсын. Менә без санабыз күп булса, сыйфаты да иншаллах булыр. Һәм инде үзебезнең әби әмирләребезгә Үзебезнең җитәкчеләребезгә әйтәсем килә. Бүген көндә Аллаһка табыныгыз. Малга табынмагыз. Шәймиев Минтимер Шәриповичның да, Миннихановның да нәселе үзеләчәк. Аллаһка табынмаса, малга табынса. Менә шушыны әйтәсем килә. Барыбызга да. Һәм инде Гамил Камалетдинов Татар иҗтимагый үзәгенең иншалла бүлегенең рәис орынбасары. Гамил әфәнде, менә шушы пикетта бүгенге 18 май Кырым татарларын сүрү көненә нинди уй-хисләр белән килдегез? Bismillahirrahmanirrahim. Biz Казан татарларымы, Сибир татарларымы, Кырым татарларымы, biz тугандаш халык. Безнең уртак эшләребез бар һәм уртак безнең кайгы хәсрәтләребез дә уртак безнең. Чөнки без Россия империясында яшәп, тырлыкка төшкән халыклар һәм безнең язмышларыбыз фаҗигалы. Менә Кырым татарларын яклау пикетына инде Зиннур әфәнде Әхлиуллинда килгән. Хәзер аның фикерләре менә шушы Кырым татарлары буенча фикерегез. Беренчедән Кырым татарлары милләт буларак юкка чыкмады, алар көрәште һәм әз генә санда булса да исән калды. Әмма аларның диаспорасы 3 миллионнан артык, 4 миллионга якын Төркиядә татарлар. Мин анда Төркиядә күрдем аларны, Төркиядә булдым. Аларның дәрнәкләре, ягъни аларның обществолары дип әйтергә кирәк инде урысча. Анда айлар буе булдым анда. Айлар буе bu millet yoğalmaz, bu millet barbar kubeyir, bizim vatanına kaytır. Men oylayman da bizga o'rnak bo'lar. Har vaqtda bizga o'rnak bo'lib, Qozon tatarlari sıyıqroq. Mana bu masalada alarda ruh naqrak. Mana qisqacha shu.